phakathi. Libito lami nguSikhumbuzo ngakwaDlamini. Inkundla yami kusenkwene. Sikhulu sami ngumntwana enkosi Mlayedo. Indvuna yami ngumchaka Dlamini. Silo sikhulu sibonga lithuba ngonyama silitfolako ukuthi sitewuvusele emakhosini. Kwesibili ngilithwala lithuba wena phakathi. Ngalithwala nga-2013 silo sikhulu. Nakakhuluma lamalunga bese sekubuya le memory yale bese kukhuluma nga-2013 silo sikhulu. Uthi umfana enkosi umyakhuluma la wathi ingabe kusalapho lothi bese kuyasenjetwa. Nasifika lapha sithembisa sonke kwethembeka konke lesikushoko sitawusebenza. Nasifika eParliament akusabanjiswa nalo msebenzi. Awusendeki lo msebenzi silo sikhulu. Ngithi ke embobo emhlaba angethembise lokuthi eParliament awukhuluma silo sikhulu. Nangabe angasenti kona lo hulumende silo sikhulu kubhalwe kumthosisekelo ukuthi oversight ingala ngaseParliament engwenyama. Silo sikhulu sekukhulunyiwe tindzaba temsebenzi silo sikhulu ukuthi veti lihlasele live. Angicale ngisho silo sikhulu ukuthi imbobo emhlaba seyikwentile longangayo. Sekusele ngakithi ukuthi lokhu lesinike kona ingwenyama seku-implement futhi sethembeke kuko sime emaqinisweni masekusebenza. Silo sikhulu tiphakanyisiwe tikhwama yangena icorruption taphela tikhwama silo sikhulu. Uthi umfana enkosi lonkokhelo silo sikhulu embi kwemakhosi wathi sekukhona lokushodako waphinzwa liletha likhambi silo sikhulu wathi lebeka khona kadlela ndvongeni ikhona imali naka pension fund silo sikhulu ngifakile yami bengiliphoyisa yokusebenza ngashiya yami imali nakhona ikhona imali silo sikhulu. Lo sekusele silo sikhulu lokuthi le mali asiinvest ingadlali kuphela asiinvest even letingana to uhulumende temali atiphele lamhla silo sikhulu. Silo sikhulu ngisakhuluma ngaloko silo sikhulu ngicela manje uthi umendvuna nkulu wakho silo sikhulu ukuthi ayokuhlolela ukuthi setingaki tinjinga temaswati tinjinga tetinkhundla letakweti inkhundla silo sikhulu. Emaveni silo sikhulu nabashumeya lokwabo lokwena sibathatheke bantfu bafike bente ukuthi labantu babe ngcono. Ngiyacela silo sikhulu ukuthi kukhanze kufanele endla amadoda lokuthi usukumise sikhwama sekucedza phuya lapho khona umuntu angamunye atawukhona kucela imali asitakale sibone tinjinga kusasa letakhiwe tinkhundla sikhwama lesitawukhungelwa enkosini sikhungelo tinkhundleni silo sikhulu. Silo sikhulu tindzaba temidlalo silo sikhulu ngithole ithuba esibayeni ngakhuluma nakhona ngasho ngathi ikhona imiseni levuthiwe silo sikhulu lengadzingi ukuthi siwakhe emadamu soyenda ngore sekubaliwe silo sikhulu. Ngetemidlalo nje silo sikhulu ngeteculture silo sikhulu livele ngaphila ndla madoda. Silo sikhulu so uhambile emhlabeni wabona bumengemenge wabona stadium silo sikhulu ishone PPP ngoba nga-2013 2018 safuca uhulumende wakho silo sikhulu ukuthi abe ne-PPP. So umhlolo wakho welani 10 years angapheli yini singafunda inkampani sinike lo msebenzi takhele stadium disicethe naletinye stadium siphinze futhi sisungule imisebenzi ngekubambisana ne-private sector silo sikhulu. Mina nje ngicela lokho silo sikhulu ukuthi asihambeni siyawusungula imisebenzi siyisungule mbamba ngoba tikhwama tikhona event letinayo imali asiyi-invest mbamba ukuthi kuphela ukuphuya mbamba silo sikhulu. Temidlalo sitithathe njengemsebenzi siti-professionalize kuze kuthi youth yethu lenengi lephasi temidlalo iphume ihambe yawusebenza silo sikhulu. Bayethi wena waphakathi.